mongwe wa they never felt mother's love ke ne batsadi ba bangwe a fetse ba le ngwana no malahla a sepela iri a gap kwa ngwaneng akere psychologically if I were to say akere a gola mothwela a sanka ratiwa a tsebe gore ke eng go ratiwa it doesn't matter if ke mosadi wa ke monna e dangerous mo monneng ka re monna ke tuphelanya ka mosadi ke ntse le go botse ke re number 1 need ya monna ke o nyaka e boroko ke bo boshoro ene boroko ke tlhago wa bo monna go tle jona je ke mokana o ri a bang sho ke monna he can't receive it ha go ke re ha gone go e go amogela o dumela a botse gore shumisa joro o re le ena wa nrata nkere no mo go kila mo go kela yu ja maroko jole ke ngana you are the real thing you are the real deal yeah real deal jwale ha gone go amogela accept gore ibile ga gone le go lefa ratuli a gone go amogela a ratege ile a rate but you are here foeng for roko ba gagwe ene ya mo processing e motloima then o ne ngwana le a bitter person because ka di past tja gagwe go tlo re gang e mongwe tlo kwa e mongwe go tlo hlalani wa go be e be brutal yawo ba sentse re ba mathwana moto go bothata bone le rena ke re furi ya bana re sa re ba rate ra ba damage kore we break souls and a broken soul is a dangerous one how do we prevent that from happening o ka se prevent ash wa tseba gore behavior ya motho e control ke ena mong rena so re ka iriang o ka se go re ka se ire se le pati ke ntelo ka ke re boroko tlhago aba go ba bana ba lahliwa o tlo bona molong ja di cutting ke re ke cutting edge go ja motho sa la tlogela bana 10 years bana ba sa tsebo mma go bona ga tata fele ikushishega mosadi ba imile mona ke mkana motho jo ba shile o tlo tie ke tse di moteile go nkana wa bo bana ba le gape botse ba ne 10 years ke early adolescent o tlo ba bojang bana ba a ka sa botse nna o thoma o tsere ba thoma ba re ke mma go lena eng e ba disturb di ka go but then at least I sa le ba banyane so lo ka e sorta out yo ba ba graduate le bo ma bona senke ba tle di graduation in tja bona walla motantso re yo mane ke ke mfoinela ke di tsene tšeo re ba le bana ra ba lahla ha sa ngwana a sanno lahle how we are breaking souls hapo mot a bana the physical na go ngwe isipila e inyalelana le moya ka maga ge moya o robegile wa bona chances tšentši tša re motho ya ska treata batho gabotse ke tšintši mosantši tšeo ja re dira le tšona re dira le dilwana tše di maena batho ba lwa dintwa tše nna re sa itsebego sa tse lo re tšwa kae ka majime be kgwetse re ke partnera ya gago nkana jalo o ne kgwela dilo tšo sa di tsebego ke ra gona di-past tša motho di ne go kgonta batho ke a goko kore pele gabotse motho a ka kopana le motho o swantse o rane o tutukiše wena o se ka re motho e motlo go lokiša you must be a happy soul sana le rena marena ka tlharana o rena re ya ko re gorisitše ka lerato you see our parents never a ke bolele ya bomma ka kudu ratile bo mma sokwe ene le lerato la rena ke la mannete ene o lebelele ga ngwana ka hlagoditše ke monna jana tšeo o go felanya ka mmagwe la kwa ke re bommago batho a re ba rate re ska latlha ba ba kgaya go ne tle beng ya batho o kere ditša re wa mogalabi go rwala ngwane wa bone a moša kwa go tata gare
Gano ga ya ngwana ke bone go ne ntongwe ba abandoned e tsena ga ba ke begele ke rotsa ma tsona tšedi ke bomzanzing gona mo ke mathwini ba go bontšha re mago bona o sala ba tlogela gale like o tlogetse bonnyaneng a sepela ya gae yena a re ena o a bajo a ba shia gampeng a ya gae nkare ke moxhosa mosadi sorry to say this but it was on television. It's not about the tribe e diragala ga everyone so bana ba bantse ba nyakana le mago bana o kgetša gore o hlokofetse ke mokana ba re ba ka fobolela something kwa lebitle eish ye mongwe ye na robegile moye a ra ke bolele seo o tla remba botse ke nyaka ena a re botse gore why bona gore e riang nte ya e segiše a se ngwana a se papadi ke re ke ntse go serious sa ntse o tlo gore mo motse ya serious go gore ba motswadi a se vacation full time job a o irie when you feel like doing it taba everything o tšea responsibility a gore mo hlotse motho ko wene ke mejiro a gago a jalo ga se tla bana ma motho tla ba sala di-christmas di fotlhatlagana motho o ile mara o le kae ene go tsana basadi ba gana kwa le go ntse le step mother sa bana a shile ba di banne a tsamara yo a re banna re ka thembisa bana re ka moka ba re thembisa banne ga o gomba ya ibo mathata ke di agametse